Lapli ya kelengku shis pasnam ke jingwan ki Celestian ki khun udon bosko hapari sora hakakak ndai terek uno pra ar hajar ar puai bat ensa penkut pat haus nam ar hajar ar puar bat hakani kaski lala ru ban pli ya umat baje bat ban kerku bat rengkat ya kakroto hapari sora da ukongsan fada Olfendro Paul lengkot SDB ubadai provincial jong ka Shillong province. Ha kejing don lang UMLA ka sora constituency ba Kevin William bat kumjuru iba Tito Starwal Khan ibalong UMDC jong ka sora constituency bat hakaju kopor belong UCM ka KHADC. Harengkat kejing lang block development officer Sheila CNRD block kong Jacinta Omdor rengkat i officer in charge jong ka sora police station ba penhun CM bat rengkat usim ke hima seorang ki fathers ki sister ki dikot ke PPC ki head katikis ki nong trai balang bat kumjuru ki para bangai jong ke pare seorang hakani kasngi la yo ban pelai pai ba ya ka kot sa jingken mau ke jing syakri lengku art transnem kasngiap jong ibabu Andreas Mendring Rani ibalong u head katikis ibla Tracy Tomat bat mensim ban IT na kam takakam ke jong ublai hapari seorang ba kumjuru la yo ban pelai ya ka kot Belatho dari Assistant Professor Miss Lucia Sendram da Provincial Jong ka Shillong Province. Hai sublai nagamenta baro kijingker ku baulathe ha ka parish jongi da ka jingwan jong ke diki khun jong Don Bosco. Tegamta kadai ka kamram jongi menta ka singi ban duai ban kenma ya baro kitu ki missionary kibala tray apa kani ka parish kitu kibala leino na pleng jongi bar kitu kibadang don batngi ngakwaban penken mau hafi ya kini kilendo kibala tray hapo kani ka parish u father solution badingkong balawan sa parish udai father Joseph Hauber badu parish priest badingkong udai Father C. Melekus SDB. Hadirin jeng'u lawan Father Aurelius Maskew. Bahadirin Father Aurelius Maskew lawan Monsignor Bas. Hadirin Monsignor Bas lawan Father Joseph Foklia. Hadirin Father Joseph Foklia lawan Father Peter Tonelo. Father Dennis Tronkana. Hadirin Father Dennis Tronkana lawan Father George Vani. Bahadin Father George Bani lawan Father John Kongla. Hadirin Father John Kongla lawan Father Peter Skiabon. Hadirin Father Peter Skiabon lawan Father Roland Kakrang. Bolsai Father Justin Linkoy, Father Lawrence Nongse, Father Teles Paul Nonglang, Father Jervises, Father Roy Anthony, Bamantangi Donia, Father Stephen Carbani. Ikan bawa ru yabun ke sedition, kamtam ke assistant parish priest, ke belatrai po kane ke parish, Father Cozy, Father Patrick Burns, Father Tony Guso, Father Felix Mata, Father Carmelo Spitale, Father Eligius Kinato, Father Joseph Dieste, Father Henry Bates, Father B.B. Paul, Father Matthew Vanankel, Father E.P. Agustin, Father Johnny Ipen, Father Aloysius Amram, Father Joseph Fantin, Father Marius Tongniba, Father K.A. Thomas, Father Lawrence, but Father Teles Nonglang. Ikan mau iru ye Father Patrick Nonglang, Father John Kashandi, Father Clarence, but Father Dominic Jerua. Rengkat bat ka parish kaladon nu ka school, kabalay ka kaum bakrao. Jong ki solution hapo kani ke parish ikan mawe ya barokah ki principal sedang dari Father Dennis Tronkana, Father Peter Skiabon, Father Roland Kakrang, Father Aloysius Amram, Father Mani Kuchupura, Father Alphonse Malingyang, Father Patrick Nongrang, Badminton Idoni, Father Gilbert Boy SDB. Hidon hangniru kato kani ki brother Kibala IT Matt Baminsim, Nagamanta Kaneka Parish, Nikan Mawid Yakiru,
Kumbu Brother C. Dyer, Brother Paul Mojo, Brother Ernest Ferraris, but Brother Ignatius Topo. Hakani kasingiru ng sakin mawi, ya ibabu Andreas Menring Rani, uway na kiratba jong kabalang, ubaw fathers ni, ujuong baunda ilmu ni orang ba, hakapo jong kabalang henday, njendalat, aina amigu, kumuruku jong kabalang, mentau senem, kadon kajingdap, adpusan senem, jong kajingklat jongi, bagi bahayeng hasem, balai lanunti dari Dr. Emilius Nongburi, ki IT yang kini kasni, ki saduai nak kamita kaminsim, jongi. Nengkong ngasungu yo blay na kabanta kene kasngi kabay tanat kasngi kaba pernai kasngi kaba pu baping ha kaba ngiyo banpli ya ka centenary ya ka jingwan yu kejat jong ki Salesian missionary ha kene ka parish jungi ngayang ni harangkat bat I Father James Mani, Father Gilbert Boy, Father Mark Thanglam Thuanga, Ibrada Chai Sing Star Lindo Manai, Ban Priang Subhaya Pi Iway Pa Iway, Ban Esnok Tilang, Ban Kaparish, Ban Aingu Yaw Blay, Na Kabanta Kaching Ay, Jong Blay, Ya Kinegi Salesian Missionary, Hagani Kaparish Jungi, Ngilahe Lasan, Ngila roy lapar, ngila long briu man briu, ngila tip briu tip blay, tip burom tip akor, ngila yo ya kejinang jing start, mental lengpa kejing treasure tom jong kini Salesian missionary ha kini ke Paris jungi. Ngai kublay bat pediang subha ya Reverend Father Provincial Father Paul All Federal Lengkot Walong Kongsan na kabanta kajing pli ya kini ke jubili kajing dap cis pak senem jong kajing wan yuk kejat jong ki Salesian missionary ha kini ke Paris jungi ya ifrar rangba ibla priang subhangi baro badru kaktin sengu kebamila ayangi ngaru ko abnai kublairu na kaliang jong kajing slop ki Salesian ha kini ke Selong province jongi ya ifra Stephen nadu bilawan hangni mencem snem ke dono jongi ke mensim jongi ke jingmut jupurkat jongi ke lorieng ke marieng ke jongi baro idan hasora kata re ngai kublai yi hekbor banga pai sene banwan da kamon ke babha yo ngan lei bade kata kan ila peni kiso kelai kiso hagini kisnem ni snem ladap bama ilai trai sistem ringkat bar ki lingdo berendang hangni ki reuniam kentai bersenrang pi ki nongi trai lang jung ki katekis ki rangba balang ki sekretari balang ke PPC kerpangai iba religious bari pastoral secretary atau general secretary jang ke parish council bagam juga ki pa jong blaihi ki balai trai lang bari para Stephen ngaplay but out you ripon ya kejingan priang kejungi, priang subhai ini, ya kebebreng kamaria theisti, bahkan rigan semar ya kene ke Paris Brogoi, ya yang kisam kejungi, ya kikon kiti kejungi, berbaro kitu ibawan banduai hang negro tu, kinyo sya kejingi kejigerku, bahkan kejingi sai kejongka. Masuk subham bakti dengan sur kebejam. Ai magni ke jaka ibadong kibarang ni kinyo jingtingen ibasyaban bain kin lain no na jingte jingum bal baro ki brief kinyo tup tak kadang kontra itu aru ke poi da jingmen hak Jerusalem neng lima ke sa jong kamari atisi tau tla jingi Jesus kon tumi oba imagine charing kabun me lambu sim ko way play junam la junam
tak goro jong kajing pli ya umat baci wan pensawa baban khat wan wearing pajong play wan siying mani wan mani wan pendan beram biu baban kerpon na u yak jinder kap jongi baro timentahi ngaot yau mi ribut tapi Bakin sa im da kajing shngan na ba menta un salong ubakraw habaro shitulog kaperthei bat uni un salong kajing sup habau Chris ulawan sa kani kaperthei ulaong ya kijingnya bagi tawa memsem lamon Henry melapan kre kamet nak benta junga ya kijik ai ngutang bar kijiknya sajpot memsem lasngauha haleluya haleluya hak ningalong kashakrejo Kamaria kalayan bat kalalet bag sharilu Shakashnong hajuda bat kalarung hakayin usekharia bat kalai hublai ya ka Elizabeth Kajengkam jong yeng kisam jongi baro hak ni kapor. Pope Francis, ki Cardinal, Archbishop Victor Lingdo, ki Bishop Baro, ki Lingdo, ki brother, bat ki sister, bat ki to Baro, ki badat benta, ha kajing yala pikak dien jong blay, bau blay dragon rar. Unang ayah kia kabor jing start jing shampang mat penyara ka himau blay hakan ka pethe lay ko pa masbon ngi sungu na mata ka de kasni
hakabang yala ban rakhi ya ka jingwan yu kejan jong ki khun jong me langbao Don Bosco bakho na ka banta ka jing suk hakiri jongi bakin yo ka jing shai ka jing snothu jing mut banwan ra tang ka jing ai ya tali ba jing singan ha ka imlang salang na ka banta kiling do baro laigut ki katkes jong ki sub district ba per kirang ba balang baro kumju kinong yalam kinong tray balang ha karukom bat ki kerdan ba per bakin yo ke jingkot ke jingkhia yen kisam kendu jing e harukom ba per kila ban yo no e ke jingkot jingkhia bat kin kila no na ke jing e khanang ba kila ban pun orlong yala ke jing thu ni ka pa de ne ka try na ka banta ibabu Andreas Menring rani katikes ka parish bala tray hadu san posnang ban syakri ya ka balang ibala dab ahusan snam ka jingkhla jongi ai ba ki khun ki xiu ki kur ki kha ki lok ki jor ki ba ye ba thoin ki ba ken mau ye ye i ki nyo amat ka jingmen jingpha jingmiat ha ka jingem jongki lingba ka jingya sa yam Cara ni bor iki ting tu ki bambangi dan simet Bagini ke jingknya janga bajangpi kalang mapriangon kemaru blai padan bo baro. Hosana shadro, Vai Hosana klemput, Vai Hosana yuble juno. Tubam na kani pi baro, namar kani kalang kamet janga ya kaba NIT na kabanta jampi. Ha kaju kurkam endala layapam ula shimya ka khuri ula ba aingu ula dwai kurku ula ayaka halaki sungran uang to shim batu dina kani pi baro namar kani kalang ka khuri jang ka snam janga jang ka jutang batuma bet bem jikut yakba en penmina ka banta jang pi batna ka banta ki babun ya ka ban ma yaki pop tole yakani ban ken ma yanga Namargata ko try ka bangi penmentai ka jingsa chitam baklai im jong kun jumi ya ka jingi pat badan buram jengu baya ka jingki jengu shableng badru ka bangi ak milanti ya ka jingwan biang jengu ngiterwas ngongu hame ya ka ne ka jingknya ka baku ibat ka baim ngi karpa de me chopet ya ka jingterwaknya jong ka balang jumi batu kubur ya jingknya bara ka jingyap jengu milamon ban penyesuk jengi ban mehi to ai bamangi ya kiba an besar kamat bagas nam jong kun jumi bagi kiba an pendap dong mensi mako jengu ngin klalong kawai kamat kawai kemensim how Chris Tuan penjana yangi banlong kecing terwa bam jukut hami kenang bangin dubyo ya kanong pateng lembat kiba jit jommi kerpang rengkat bakamaria thai seti kakami jong ublay lembat ki apostol bakul bat ki martir bakraw lembat udon Bosco bakul rengkat bat ki ripot baro hakiba ngisania banyo jingaram naga jinga side lem baklemkut jangki hakmat jommi Penrai kesu kesan pada jimpen emi ke percaya baro ke wei tos ngawan penskam hak jingan bagi jingin
Babu Andreas Menring Rani. Mereka itu baru akibalapan sungai bahai me. Shua bakin klan naganik perthai. Dahu lambadu badahu kan long mi blake pardon bor aga jilong kawai jong man sim bakuin bara kaburam bat kacing yero jenam la jenam Pandang bani kutrai kuksian Na em habi ni em hana Ni sabana kutrai bapa Siao tiang pandang bani Kutrai kuksian Na em habi ni em hana Ni sabana kutrai bapa Yesus kublai jangan Abang ya pam yakni kesinjat jong kecing suspa pam jekun ike pa ko blai ban go boro kat kabanang kam jam kesni kra jong kecing pelin inang tu kam MLA jongi by MDC jongi tegum ta nga khot noi Father Rangba by in one shakmat sini but nga khot ya I Father Provincial Subha ban priang ini jing ai baret jongi Subha sakti bye bye bless you both Father Provincial mentanga khot ya I CEM jongi iba Titus Khan Balongru MDC jong kasora constituency bless you both ba Titus nama ka diarap ka jongpi ya Paris jongi kini ki Paul bangi don kam yapi bless you both Nakal subaru ye MLA jongi ba Kevin MLA nga blai sa nagabanta kajerap jongpi ye school jongi ba ya ka Paris jongi bless you both pada Rangba mentangin ya polite no ya ka kot jong I Babu Andreas Menring Rani ba nga khot ya ikun Rangba jongi Dr. Emilius Nongbri banle ka badan kam bon api nasi pim itu syu Rai dai wei na unai kai kwaya ba pauna ng sora ila jui kai kwaya yangi ha ka Christmas but ha ka procession ba idang su shong thai kum u rita kum professor jong ka St Edmunds College idai ru wei klo jong ka nehu MA gold medalist in economics but ha ka jo ka poru idai u associate editor mo jong ka yeng ka star IT ka ne kam ha I Dr. Emilius bangakot ya Yamani hadin kani ba in polite ya kani kakot te shua kata I Father Rangba subaban play kani kadur shua bangin polite ya kakot jong I Babu Andreas Menring Rani subaban tapti kan Semua sibune ya Kaparish suara baru kawai kamtam ya Kaparish Pastoral Council kabal ai ka gani ka nam kaburam kamtam ibadah religious sebelah kikia adu kata-kata menai kan ka nam kaburam ipa jingi Browell Andreas Menring Rani ibalalong ukatikes nang ten lair ngau house name khat khandai spa sau pusau berkatulor jingi katu kapor kalong lai hau tengka singi di ilahi siami ke sakramen juga jiketi burem ha kapater guagas hakandai swasi punyo ya kabala kerkuda umuan senior bas pikeliangan kabun monsignor de biga general de monsignor bas ula kerku ya ka jiketi burem jong ipa jongi Babu Andreas bat ikong Edwina Idoles Nongbri bat na songo ya ime ipa kibal ayang kalong renyang kamtam ba
ngalong sisa bat ke beri tu belai pitep ke jinglong di pa ke jinglong mesin ke jinglong rublai ke jing Asia ke jing Tresitom ke jing ya kalariti la dekat ini kan satu lain lagi Pak Kevin dari SAI MDC Pak Titos kan Aku boleh sebut ya Dr. Emil, ya Pak Kevin, Pak Titos, yang kita ke kopi kita bahaya kesasam hadir. Dengan no paisi ke pemerintah, ke balong sisa kum kadak, jong ke jing peli ya ke jing dap sispa snem, jong ke jing wan, jong di Celestial Missionaries, hapo kani ke seorang parish ke jongi. Ngels kamling ba kani ke jing rakhi. Kaya wer ka khotso bhayengi banya risa banyaro ya ki kam ki ba borba ki ba ublei lo le limba ki missionary ki jongi haga jingwan yu kjat ka jong ki spasnem menshua de shispa tli ki snem menshua hoy kalong ka blaslem Ngisau tu ada sisa, kadai kajing minot, kajing yaisha, bat kham kerpang kadai kaborba, kabau belai, laai hakini ki missionary ki jongi, ki berashim ya kani kasinja, hoi ngisau tu aga jingyat inti ki jongki, next camp kilai kendu si bonba ki jingye. Si bonba ki dingpin kiang Henry ngang excam kade ka jinget ka borba ka bakidon how blay bla ai boy yaki na ka way ka por sha ka way pat ban persang ban pin saphyang kham tam ya ka ktien ka jong blay sha ka ni ka thain sora ka jong ban ya rakhi ya ka ni ka sni ban kan mau ya ke jing dap si spa snem jong ke jing wan yu kjat jong ki nong buat jong Don Bosco Bakhoy ki selection hakani ke thain sora ke jungi kaktin ke jong play gong burom bat tu kan mau ya kita ki balasan sha halo jongki kajingwan si spa snam jongki ni ki missionary bakinwan ban bet yau sembai jong kajinget agani ka thain ke jungi kalalong kajing kurkhu ka bakra yaki pat ba jong kani ka thain ke jungi ban ni i ya uso bakila bet agani ka thain kajing roi haki liang kham tam hakapuli kadangli ngasnoba nilamla ban siu kliang yau senyang uban hei ubakini ki missionary kilano kham tam ban kentiu ya ka jing nang jing start hagani ka thain ka chungi bat kumjuru ban pensapriang ya ka jing shai chunga gospel ya ka baki briu kim tip kay ka jing shai lingba ka jing ngai how Jesus Christ Henry ka ni ka jing tre ju missionary ngli iyo so ya ka jing roy banagawe ka parish kilami buntli ki parish nakawe ka balang kilami ki spa tali ki balang nakawe ka yumani latte menta ki spa tali ki yumani bat nginang yo ban pli nakawi ka por sikawi ka por ya ka yimani ki ba thamai nakawi ka thai bat ha ka ju ka poru lengkot ni sukmen ni babu Andreas bailong ubriu ubalengkot andre di ubriu bajrong kacing mot jeperkhat ula dewe ni ki missionary ubalaya igini ki them kam tam ya ka thain khat asnom bat kathain kha asnong kalalong kumni kumbagalong menta kada gi jing Tresitom jong ibabu Andreas and ka singi baki khol gi ksir
ki kan mau burom i bat ngilu kum ki pai ba cha kan thai ngin kan mau yo ni rang ba blade we na ki het ketikes u bakrau ba kan ni thai kalapan mi tengam dan siwon ban kren ngakit bok kit wen ya ka paris ora bakadang kiu seprang ha ka jingtrei ka babaha ka chongka ngi itnat ani ko pisngi ba ka ni ka chaka kalalong kumni kum bakalong om haki snam gi bladap ni layo menta ka singiru ya ka ni ka yau ni umat jong ka mat baji ba thamai lalong ba itnat ba le se unla ru de we na ki mat ki ba itnat ha ka ni ka thai ba kum ka ni ka yang mani ka di ka we ni ki chaka ka ba kiwat ki nong chingo kai pertheiru kiwan banwan chingo e kan ki mani ka chungi mdai tam kinwan chingo hangni renganget ba kinwan ru banang panklan ya ka jinget ba kenjaman si no iba keben rengkat ba iba Titus si Father Provincial brokhot ki Father ki rong ba Sem ngam dan yau Jisu komu kai ngan ai se ki kon kikti par ba ki kon kikti par ki I ba kwe ki pa ki sherham ha gri ka jing im men siem ki sherham kono ban ya lap ya ka kubo ba ba te ki kon ki yong ni dai ban long kom I mei pa Jisu re ban don ha po ka donor ka jungi ha ka jing im jungi Jisu re ban long do long sam ha ka jing im ka jungi na da ki yong mangiru ni David Ailam Shah ki para marjan marpar hangta ke ngilong ki missionary ka mai tang ban ong ban lek sa ki wei ki chnong ban lek sa ki wei pa kiri om dei tang kata ban long missionary ning kong e kadai ka men sim chunga ka jingim ka chunga ban long missionary ning kong e kadai ka ying ka sem akwa bakane ka parish sara barakoi kani ban kala ka bomot hakane ka sistem jim kre hakane ka lingko basispa jang ka jiwan jang ka jinget hakane ka parish na kwaru bai mapi wei sha pen per la ka jimut ka jim perkat haka perkat ka perlan kumno ba mangi kum ka PPC hangne kani ban perkat janga yi kumno ban pen he pensan penroi pun par kerpangai ka jinget mentawan priang buram yau play jangi usim jangi sim berang lo kani keduan dupat nanti suaban pelaj pak yang kani gakot ngaku aban penpau ke jing sungu ke jonga na ka benta ka jing keluat mesim ka jing sebun jong I Father Rangba Father Stephen Karbani I balong I parish priest jong ka parish jongi bat ya I babu religious sawian I badeng ni bangi jukhad I balong I secretary jong ka parish pastoral council ki bala sya ya nga ban pelaj ya kani ka kwat ha kani ka por ha kani ka sngi ka bakrau ing kuble ya I Father Provincial Father Paul ide mai I bayalam I para jonga sya ka seng VSDB ngi thakti na ka benta jong I ban ngada song sarong ru masuk komen mai dei hop ban pelaj ya kan ikakot ke jonga tiga pi kerbang bae kong he hong layalin di kong he nadu ngadang berdar ha kan ke sub district lighting o wat lat mo plang
saus nem ngorang ni subsek kum ubrar mangla yai yakri ka thai sia bro kawai bar kerpang ai kong he ilong president jing sama to po ngasdamun batin ninti kini kha sama on pre pensan ki te da ko jing man ka bakra ba menta ngap lai pai ba ya kini ka kot Kakot nam dai ki baro ka jing em dai ki jing ku ba ka jing ja ba khana ba ai min sim na dap dak jing men ba hang ni kai ngi plai pe ba ai ki kot chung ki ngai ku blai pi baro khoi ngai ku blai padal provincial ya ki padal bro khoi ba wan minister ba ka le no antara dang wan padal Ambrose lamin mana like kensau i berda rumah kublai sibon ya kecing kalau jadi banwan rangkan tak kejan mit te PUE tai mod baji wi tenat ngang yak mat ni mod baji sisa kan mod baji ya itu ke grutu uni mod baji layeng kenjereng kemne ma de na kecing tresi tom hoi kadang kecing nak senyang jong ke Paris berok kuwei, jong ke Paris berok kuwei, ngamla banjar keteng ni kuwei pe kuwei, mana jan berokhat ni yok bentalang ma, bantai yok ni mat beci, kerpat, ledon hang ni, ma ikong Erin, ni ikun, banwan sini sekemat, ban ai kau di provincial, ban ai ya kini kecing ai sumpah iba. Mà kinh điệt đấy mà hỏi và lòng ý đặc ý bari baba kublai sibun ma naga benta kecing tres tom champi kecing minot champi naga patan pendep ya uni umat beji pada ke Groto jong ke Paris ngakon Roy Fragilbat semawan sini